kibabat ye kakerdan kebankong kadai ar kilo saus pa naka tiket sans pa khandreu hakap nakapung balai kebabat ye kakerdan kebaar kadai ar kilo sispa prapendreu nakapung balai tiket sispa khandai punyau te gimne ter hadu hakakerdan kebasipau kedan lak kadai si kilo praspa san pupra nakapung kebasau ketiket nyospa nyau pusau. Sam begini price. Tengah saya berai kubeli ikan tambah ya baru kita di bawah simta ya kalau gitu. Teh nak kalian ngajengi nanti kalau gitu. Ye kinong yo kila yo kalian sedang rengkat buat kini getan jengi sewes macam-macam. Kesei lembag YouTube, lembag ini bala YouTube. Teh mentang isa sedang bersambung senegertan jong ke price. Teh Nangit pada ka masyai pun ya pe jaga something price bujuro ngapen syai namta gading ka snap ngua ada ka yang bah kong pengat kopi sang riang lana kalma ni parlo krawan hawe asne wakin sia cholum ngene benta mulai sibon pi baro ngachnong lawase kane kale jawase kakerdan ke bah ningkong lailak pejma way Why? Pihon na niya kanega bisa. Ngahon margal ay da bukhaj buplia musin sejar nen te pida ay biang ngabiang pida ay man tukuno do kudo ngali aray margal ay da bukhaj musin. Kada kita tengiro gila nyoba biang berbesaro biang ta ay na keslip man. Dia arti akros na gue. Lu jana kros na. Par pika dumar jis tak kena vinyau jika berka arkilo sispa pravendrio apa ma video na elfi rambang sesiang dari bayu rambang lupa kane kale carang blang namba Poi mama nak titar pelungang sekian disini. Hei, hah? Ma, ayam. Hei, mai ke tak ada macam macam. Tak. Bila pun nak viral ni bisa. Wahun. Tak ini malah pun tangan aku boleh ipak mah. Tak. Apa sih mesti? Ye Fusan, News Pak, Ye Fusan, tiket nomor News Pak Yusan jika berkasi kilo, kilo Sispa South R. Oh beli, dia macam kita dia, ablam tu martai. Tahu, video mana itu macam martai kalau bukan macam beti kan mengenai macam desa rengci, semua tahu metu macam. Ada menghanu. Tidak serak kedai apa ha? Ini ia menhang dia ada serak tahu. Kau boleh kajing ya kau macam pergi minta kelas esok. Wah, tahu. Pasal kena tingkia keruka sik ketika nomor Iway New Hyundai R tiket nomor Ejinkia keruka R kilo kandegram Kadur mah pentok. Ingkau beni video ni situ naso kelam kena kelai kena kelai si kelam saya kena tiket nomor pra jika keruka si kilo kendai spa prausau tiket nomor pra Pasti pencucian juga. Tuh, si kilo prasosok. Video ini, karena kalau jarang dikau. Itu sih. Tuh, kena ke bandar mah. Tiket nomor si Spanyol, pau jika kalau kasih kilo kena Spanyol pendeu. Ni mak. Video mana? Adela. Hah? Oke.
Kane kalecha mau kilawan cengai mau program to. Tunggu bisa. Hun bisa. Hun bang. Hun to. To ini gila hun to. Kane ka jingkia kedokan 10 kilo kendai spa nyum sau tiket nomor arajar kendai fulai. Maaf sebetulnya. Maaf. Oh maaf. Ya asli. Tuh cross na tuh minat mak. Video ben hana. Ha? Nafuwe. Kane kalecha nang sendiri. Ayo jangan bisa. Kare tiket RR Rio Kendai. RR Rio Kendai. 10 kilo Kendai spa Salvo Pra. Itu tak bisa. Tuh, gede ke kerdan ke Kendai. 10 kilo Praspa Rio Von Rio. Tuh. Tuh airnya. Pakai naik om. Tuan naik. Tuh, kene kerdan ke Kendai dah. Tuh, kene kelas cengkelak mau berit. Tuh, kelas cengkelak. Tiket nomor nyau sau jika keroka 10 kilo Praspa San Fufra. 10 kilo Praspa San Fufra. Jika keroka bari tiket nomor nyau sau. Hana tu mencok. Las. Tuh, pidai cenang lano. Kane kalecha penden mau toyang. Tuhun orang pisah. Hun bisa. Hun toh. Toh siap betul. Dia kan Hun nak. Kane pakai beo. Hun nak hutin. Toh, Fajar. Toh kedan kedua Fajar. 10 kilo Praspa Sapo. 10 kilo kasih kilo Praspa Sapo. Sampai. Tiket nomor Iway like naik nak tu tadi. Jatuh pun? Oh tu. Macam atas ciri tidak bersih. Pernah macam atas.